Yes, reka nongere mbahe ikaze mbifuriza ibihe byiza kuri The Transfer Line, aho tuba tuje kubabwira amakuru y'imikino agiye agezweho. Tuvuga ku mugabane w'Iburayi gusa. Icyo nkubwira nyaboneka niba utarakora subscribe, kora subscribe ntukajye ucikwa n'amakuru agiye agezweho. Muri uyu munsi rero tuje tubazaniye amakuru agiye atandukanye. Impano Chelsea yaje kuba yegukana igura umukinnyi uzi umupira mwinshi. Twerekeze ku byo Pep Guardiola atangaje kuri RODRYGOES nyuma yo gutsinda ikipe ya Real Madrid ibitego 2-1. Dukomereze ku hazaza Xabi Alonso na Mohamed Salah urimo uravugwaho ibintu byinshi. Nguhaye ikaze. Yes, turatangirira ku nkuru igezweho muri aka kanya. Xabi Alonso umutoza w'ikipe ya Real Madrid w'umunya Espanyol, byari byavuzwe ko nyuma yo gutsindwa na ikipe ya Manchester City agomba kuba yakwirukanwa, ariko amakuru agezweho muri aka kanya ubuyobozi buracyamuri inyuma, buramushigikiye. Biravugwa ko nyuma yo gutsindwa ibitego 2-1 haracyari andi mahirwe imbere yuko bishobora guhindura situation. Ubwo biravugwa ko mu mikino iri imbere aramutse yitwaye neza bishobora guhindura situation, cyangwa se yatakaza imikino nabyo nanone bikaba byahindura situation, niba yaguma cyangwa niba yava muri equipe. Ariko biravugwa ko ngo ubuyobozi buracyamufitiye icyizere, buracyamushigikiye, buracyumva ibyo arimo aratoza. Biravugwa ko nyine Xabi Alonso bitewe n'amagambo n'abakinnyi batangaje ku munsi w'ejo bundi, yaba Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Raul Asensio, RODRYGOES n'abandi bagiye batandukanye bavuze ko bamuri inyuma. Ngo rwose biravugwa ko nyine Real Madrid abayobozi nabo ntacyo bigeze bahinduraho. N'abafana byavuzwe ko rwose abafana nta kibazo bafitanye nawe, ahubwo bari kuba babuinga abakinnyi mu kibuga bakimara gutakaza uriya mukino. Biravugwa ko nyine Xabi Alonso mu mikino iri imbere niyo izahindura situation, niba azava mu equipe cyangwa niba azagumamo. Birahita binyerekeza ku musore bita RODRYGOES waje gutsinda ikipe ya Manchester City nubwo yabatsinze ibitego 2-1. Biravugwa ko rwose ngo amagambo Joseph Guardiola yaje kumutangazaho, yavuze ko ari umukinnyi ukomeye w'agatangaza, umukinnyi w'agatangaza cyane, nyuma yo kumutsinda ibitego 5 mu mikino yabahuje yose. Na sezo y'ubushize byari byavuzwe ko yari arimo aramwifuza in case Savinho yaje kwerekeza muri Tottenham Hotspur, kuko byari byavuzwe ko Tottenham Hotspur yari iri kwifuza Savinho. Pep Guardiola rero yaje gutangaza ko uyu mukinnyi ari umukinnyi w'umuhanga cyane. Ikinyamakuru The Athletic kikongera kikatubwira ko Pep Guardiola ngo mu bakinnyi yifuza cyane rwose ngo aracyifuza RODRYGOES, abafite inzozi z'uko umunsi umwe yazamusinyisha. So rero umusore bita RODRYGOES na Real Madrid byari byavuzwe ko na n'ubu aracyari ku isoko, bitewe n'uko yifuje kuba yakina umwanya wo kuri 7. Real Madrid ikamubwira ko bitazashoboka kuko bafite Vinicius Junior. So rero biravugwa ko The Athletic yarongeye yandika ko equipe ya Manchester City iracyifuza RODRYGOES. Twerekeze muri equipe ya Chelsea The Blues nk'ibisanzwe. Basanzwe bagura abakinnyi bakiri bato bakaba babatiza muri Strasbourg. Ngubu inkuru igezweho muri aka kanya bamaze kuba basinyisha umwana w'imyaka 16, nta wundi bamwita Mohamed Zongo, umusore w'umunya Burkina Faso witwaye neza mu gikombe cy'isi. Umusore ushobora gukina box to box, umusore ushobora gukina gatandatu. Biravuga ko Chelsea The Blues yamaze kumwegukana, agomba guhita yerekeza muri Strasbourg nk'intizanyo. Nyuma yo kugura abasore nka ba William Estevao, ba Kendry Paez, ba Andri Santos bakiri bato, bamaze kongera kwibikaho uyu musore. Naramuka yujuje imyaka 18 azerekeza muri equipe ya Chelsea The Blues. Bibutse ko indi mpano bari baguze sezo ishize nta yindi bayita Giovanni Quenda, umusore ukina muri ikipe ya Sporting Club de Portugal, uzaza sezo itaha. Biravuga ko hiyongeyeho indi mpano bita Mohamed Zongo. Chelsea iracyakomeje kwiyubaka, ariko umusaruro wayo mu gihugu cy'Ubwongereza no muri UEFA Champions League birakemangwa. Baratsinda buno bagatakaza match ikurikira, ariko umutoza baracyamubakinga ngo nta na gahunda yo kuba bamwirukana.
dukomereze kuri Mohamed Salah nyuma y'amagambo CEO mu gihugu cya Saudi Arabia wo muri Saudi Pro League mu mbabarire yaje gutangaza ko Mohamed Salah aracyari mu bakinnyi bifuzwa muri iki gihugu. Biravugwa ko nta biganiro biraba hagati y'amakipe yombi, ariko ngo Saudi Pro League harimo amakipe arimo yifuza Mohamed Salah wari wongeye amasezerano muri Liverpool amugeza 2027, ariko bitewe n'ibibazo afitanye n'umutoza, umubano afitanye na Arne Slot, ngo biravugwa ko ngo na n'ubu nta kiratangazwa, ariko bishobora guhinduka akaba yajya muri Saudi Arabia, bishobora kuba mu kwa mbere cyangwa bikaba mu kwa gatandatu. Dukomereze kuri Karim Mustafa Benzema uri mu mezi ya nyuma y'amasezerano yiwe atandatu. So biravugwa ko nawe ngo nta kintu kirahinduka, ashobora kuba yakwerekeza ku mugabane w'Uburayi kuko ekipe ya Etihad ntiramwongera amasezerano, ariko yavuze ko afokasinze kuri ayo mezi atandatu maze ibindi bikazakurikira nyuma. Muri Saudi Arabia ntago ari Mohamed Salah wenyine barimo barifuza, bari bashimye Bruno Fernandes, bari bashimye abakinnyi bagiye batandukanye bo ku mugabane w'Uburayi, ariko biravuga ko nyine Mohamed Salah ari we ugezweho. Muri Manchester United umusore wayo Kobe Maino, biravugwa ko ekipe ya Napoli irimo iramwifuza cyane, ngo Napoli iri imbere y'andi makipe 10 arimo yifuza uyu musore Kobe Maino nk'intizanyo. Nyuma yo kubura iminota yo gukina muri Manchester United, Ruben Amorim akavuga ko atifuza kuba yamutanga kuko afite abakinnyi benshi bazerekeza muri AFCON mu gikombe cya Afurika. So biravugwa ko Kobe Maino ari mu bakinnyi bifuzwa na ekipe ya Napoli. Si ibyo gusa, bikanavugwa ko Joshua Zirkzee nawe arimo arifuzwa na ekipe ya AS Roma yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Abasore bombi Ruben Amorim yari yavuze ko abafite umushinga arimo arifuza kubakoresha, ariko nabo baravuga ati turifuza iminota yo gukina tukazerekeza mu gikombe cy'isi, cyangwa turifuza kuba twazahamagarwa mu gikombe cy'isi. Gitegerejwe no kumenya ibizava hagati y'ibiganiro azagirana n'aba bakinnyi, ariko bo ubwabo ngo barifuza kuba bava mu ekipe bakajya gushaka iminota bakazagaruka mu kwezi kwa gatandatu bashaka iminota yo gukina. Thomas Tuchel akaba yahamagara Kobe Maino. Umusore bita Joshua Zirkzee nawe arifuza ko yazajya muri ekipe y'Ubuholande y'igihugu kuba yazerekeza mu gikombe cy'isi. Rero biravuga ko aba basore bombi barimo barifuzwa n'amakipe yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Si ibyo byonyine, na West Ham yari yerekanye ko yifuza Joshua Zirkzee. Muri Real Madrid naho birongera bikavuga ko umusore bita Kylian Mbappe atazagaragara ku mukino w'ejo kwa bundi na ekipe ya Alaves. Biravuga ko hakiri gushidikanywaho bitewe n'ikibazo cy'ikarita nako ikibazo cy'imvune yagize. Si ibyo byonyine, Enrique yahanwe imikino 2 muri La Liga nyuma y'umutuku yaje kuba yabona. Umusore bita Fran Garcia nawe yahanwe umukino 1. Alvaro Carreras nawe yaje guhanwa imikino 2. Muri FC Barcelona bamaze kubyemeza noneho ngo ko Marc-Andre ter Stegen agomba kuba umuzamu wa gatatu. Barcelona ikongera ikaba ivuga ko umusore bita ngo Ronald Araujo nubwo amaze iminsi ari mu bibazo, ariko biravuga ko baracyamufitiye icyizere. Sergio Ramos ari free agent muri aka kanya. Hari radio yaje gutangaza ko ngo Manchester United yatangiye kumuganiza imubaza kuba yabikwerekezamo akabakinira amezi 6, ariko ntabwo byizewe niba ari ibyanyabyo gusa. Biravugwa ko uyu musore Manchester United yamaze kuba yamwegera. Robert Lewandowski nawe biravugwa ko ekipe ya AC Milan yatangiye kumuganiza kuba yamusinyisha. Biravugwa ko agomba kuzava mu ekipe ya FC Barcelona muri aya mezi 6 asigaye. Robert Lewandowski rero AC Milan ngo yatangiye kubaza kubyerekeranye n'uyu musore ugomba kubazaba ari free agent. FC Barcelona byari byavuzwe ko ishobora no kuzasinyisha undi mwataka season itaha. Yes, reka nongere mbashimire mwebwe mu mukurikiye The Transfer Line. Amakuru y'imikino menshi aba agomba kuba yatangazwa ku mugabane w'Uburayi.
tugiye kwerekeza mu isoko ry'igura n'igurisha. Icyo nkubwira nyaboneka niba utarakora subscribe, kora subscribe ntukajye ucikwa n'amakuru yacu. Ndagushimira wowe uba wafashe umwanya ukatureba, ukadukurikira, ugatanga igitekerezo, ugakora like, ugakora share. Imana igikomeza kuguha umugisha. Ciao ciao, ibihe byiza, reka dusubire.